tulsi drop jongi lashna de te compare ba ban hakan nangi compare lang bat kitu giwe company tulsi de giwe company la pundon kam hi tulsi sla tulsi lashna tulsi drop tama jingsha total gitu sla tulsi la dangi khain dan sanjai tulsi ma dan sanjai tulsi te boro sanjai tulsi la pundon kam hangne te lada pundon kam screenshot ngan sa ni fi ayo yu kartang jam kitu sanjai tulsi te phila ban ad lang hang tu ha youtube jang fi de boro sanjai tulsi hang tu la dan hang tu ma te takada long powerful ba te kai ke jingarap jong kani ka tulsi simple ngala ban batai ba ningkong te lada kriat te kol ma lada la kta kriat kum tu la byong kli jarho keshit ma nang ta stress yara ba kani stress long lada tension bri ayu antibacterial long pun khoj kitiki virus bacteria ayu met atau pun khoj anti inflammatory lada di bahang kani tulsi te don jing at ayu katuru yarap nangta main day kani tulsi drop habdi kitibri bom don jing pang lada di te yarap dega immunity pen klein bormet nangta kade antioxidant kamut katu pen khoj lu nana sharam katu ka free radicals bangi bam duma kwai dan jing di gat ayu te la rung free radicals kamu toxin mo katu antioxidant shade pun khoj te kani ke high antioxidant product tulsi drop angta antimicrobial properties kamu dan kitu ki bacteria berit babha mo tu shade pun bun te hamet te nangta pade features of tulsi drop ladangi kren hakano ko dur lashna ekane halala detail te kalong norok sotong sanjai tulsi de nangta pade 100% long 99.8% kamun 100% hi kadai ka tulsi umphiniang te ja umphiniang la sai te amde tang ko la grind ha ka ko kom la extract la mi ka to ka oil te hang tu ta ka daw la long pure ken kane mo a whole tulsi plant is used kamun umde tang sla long nadong shodong ka to ka tulsi sintiu fin em slaru la pundan kam ka to dingru la pundan kam ka to sintiu la pundan kam nangta ka to thiru la pundan kam namar kila research kila labba nadong shodong dandawai haslaru dandawai hadingru dandawai hathi tu dandawai tulsi sintiu shedmi hajrong ka to sintiu barit ka turu la dandawai te ka turu la pundan kam tu the main kane hakanam ta tulsi drop ka packing ru ladani kren te kiwi company kadon plastic packing plastic lada ngi bu slam te kalong kumno katu don chemical effect hapot dawai tulsi drop apunan kam kloi te takada don ha bottle packing jani takada gibu packing hagnigi klong ha bottle packing ha bilor ladan gane tulsi drop ekamot arsnem lysnem ro gotu claims ni expiry date ro ngathra lysnem don gotu lysnem ne arsnem tam gumta hi expiry date balai namar labu ha bottle packing kana slam packing ha kata karu kom te kam don chemical effect ayu ang tu tulsi drop no use of artificial color and flavor claim thapre kiwi kenja color ne kini flavor ban bang kum shini ne kum kai ban thyang ne ban airo mda ne ere pure tulsi kai ba la extract na tulsi kai ka taste ayu jongu kata he mo te kata te narak sadang la root la use na ongdi kata narak sadang root stem seed leaf flower narak sadang la use mo jam tulsi te kani panpundan kam khendian ngan batai panpundan kam kate pade namar baklain phi jangi we company tulsi drop r drop light drop south drop sun drop ru ki shetha ba shikla dei jangi jing shatang shi drop ru lagyang bon be ong de guni khor bha da ha namar ba ki don ki bru teng bakla pandan kam shibun dei te doni ba puntla tru lane ki ka snow kum khta e re tamalong so trot mete snow trot met nangta ka long snow dik kum na te labun gum tu te takadau devan suthu bhava kani nama long khor pala long power pala de side effect tem dan re tangba umsuk te bandi te takadau have request ba bandi tang shi drop hasiklat khrang ba la bandi suk
song ame la nama ba lagi la kambo no song ha jing la jong kis marbai mo dan bun ngebri pada melate dah di bun kembali mengada nga ai ba si ndriu drop ha si kelas ndriu nyeu ngadang ai to phim le le deh phim le le em dain du drop ru amne le re tam le le to long tai de jaj bru batalot pada ah dai bun drop pada jenja the maximum phim ni recommend tang shi drop hi shiklat abyang ba tu mo shi drop ha shiklat la mix kuntu la dm ka byang ba ne long la trikam kisin kin su tu te te la da set khumut ru kawai ngan batai kawai sa kawai barit jing mentai te te sa aj ang tuem ba mi tedam ang tu ai shi drop te smart te ka tu sa ko mangile ne em ko tu daga sa aj bangi shed le ko tu steam ju le shed kata le steam em si gum tu tomo long hi da ka chai ngom tu ki ba te ga ni ru byang ba te ga ni ru steam ai tang khandet pade gen mo gum tu steam ru da set khumut e ru yarab bha ta bung klik mo gum tu ru yarab bha ga ne nang ta di pade direct yarab te tang shiklat tang shi drop ha shiklat yang mo te ga dor te filati bi dan i re ga dor te sis pa sa bu kandai ne kan no de ga dipi kata dp mrp spa kanam flower tu sa song spa sis pa flower ro sa te ga dor du na ba te ah mde tang ha ha sharu laban yus shi drop hi shpela ha te tang Syaro kum ta hi dah dah te nang ta sumru laban sumru jama shi bolti kum tu em ah ai lai drop sau drop sun drop kum tu ah shi bolti ah upslam khandiat ah ma ah te sum ko tu te dan infection ai la yarap ah dah tu dah yarap ba ya ang kum ta hi te bon benefit ya product barit tang tamba multiple result deh kani masa labon mah bayar sol nih itu yang mana dah 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 sa dah masa boleh si bon tak dah tak dah oke boleh boleh